Oke, mari kita lanjutkan perjuangan kita. Prancis. Belanda. Prancis. Mbappe membawa bola. Kalau membanding kan warna dunia. Oke, kita cerotkan sekarang. Oke, udah deh. Griezmann. Bye. Duh, Hup, mantap. itu didorong-dorong dari tadi tuh. Gakpo. Wasitnya harus dikepit tuh. Gakpo. Udah jelas sekali didorong nih. Orang dia seliputan sendiri. Oh, seliput. Didorong lagi. Tali Didorong, sepatu ya, Ji. Didorong. Tali sepatunya lepas itu. Wasitnya mau minta. Oh, tali sepatunya lepas, Ji. Nah, situ didorong. Wih, keras. Gumpatnya. Bye. Kemana? Aduh, dia ada. Terus kemana? Up. Up. Ah, situ lagi. Mantap. Up. Aduh, semakin. Gakpo. Mundur. Aduh. Tweet. Securang. Benzema. Wah. Mbappe. Ya, mundur lagi. Jangan. Serot. Good. Dapat. Aduh. Ada. Ya. Hup. Di sini mau dulu. Oh, tuh angkat namanya tuh. Umpan. Umpannya. Anjoy. Nggak jadi. Serot. Itu namanya Mbappe. Mbappe. Ha. Saya iseng. Hop. Mantap. Tuh. Ih, cantik sekali Benzema. Ini salah mulu. Benzema.
sengang-sengangan. Oh. Their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty Sundel. quickly. It's Mbappe. composure from here. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. The Netherlands finding their passes. Serap. Mbappe. Hai. Tak bisa mencari. Aduh. Lawas itu dia. Aduh. Ya nih, bolongan nih. Aduh, Van Dijk. Ya, ke situ. Trot. 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 Maju. Offside. Maju. Aduh. Mbappe. Tuh. Nah, Aduh, bobo. cerot. Maju lagi Benzema. Serangan terus beruntun. Trot. Griezmann. Dan langsung menuju Benzema. Sebelah. Kembali. Depan. Bagus. Benzema lagi. Aduh. Kepleset tuh saudara-saudara. Siapapun menang. Itu mencret. Sweat pula lah. Ya, itu dikasih Terus. Aduh. Udah. Pip. Ah. Iya. Lah, baru mau bangkas itu. Ya, caranya bagus saudara-saudara. Out. Iya. Iya. Tambah gol. Tidak salah. Aduh. Tenang ke depan saudara-saudara. Mbappe. Debel.
Iya, hampir. Sundel. Serot. Gakpo. Gak ya. Lihat, Ya coba-coba itu. ih, pelecing namanya itu. Has. Wih, Boleh coba-coba itu namanya. itu namanya on target. Mau gol dan itu. On target. Mestinya gol, mestinya gol. Lagi, sampai mana? Ah, bisa gol itu. Coba. Kemana? Serot. Kemana? Up. Kijau. Lanjut. Bagus. Kemana? Good. Ya. Maju. Hah? Bisa Itu nendang. namanya belok. Oh. Aduh, mua boh. Serut. Mantap. Super mantap. Serut. Maju. Van Dijk. Gakpo. Ya. Aduh, mau. Up. Kemana? Rip. Terbaik. Aduh, kalau goblok. Aduh di jalan. Aduh di jalan. Sialan. Itu namanya dembel, ledem, dembel. Yeay, beli umpan. Asem. Ya, be. Dik. Ah, Pan. sweet. Yes, sir. Terbaik. Al. Terbaik. Enggak kan? Yes, terbaik. Maju. Sundel. Jul. Yes. Oh. Aduh. Dah. Aduh, sejak berapa?
stick rusak. Sengaja dilepas di Itu kan tadi tak kasih tuh. Oh, gitu. Sticknya rusak. Oke. Enak ya. Ini bukti stick yang rusak ya. Itu kan coba kasih. Ini sekarang. Kok malah saya hilang kan? Hah? Well, this is what we've been waiting for. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Oh no, no circumventing this environment. Tchouaméni. Oh, he's onto this. Up, up. Memang rusak. Tapi Itu karena rusak di sini. Hup. Kok kembung? Hai, mantap kan? Mantap itu. Siap, Bro. Sekarang komputer salah. Yo. Hup, mantap. Gakpo, Gakpo. Ya kembali. What? Shoot. Jom. Pelanggaran. Aduh. Cara. Trot. Air hijau. Van Dijk. Kurang lebar ya gawangnya ya. Kok jadinya? Gimana ya? Kayaknya aku lapar deh. Gimana kalau kita bensin? Saya enggak makan. MCD